Yes, hani mu Nzozi TV1 urakora subscribe, ukore share, ukore like maze utanga itekerezo cyawe. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe tubagezaho updates z'intambara iri hagati ya Iran ndetse Amerika na Israel. Ubwo rero mu minsi ishize Amerika nibwo yasabaga agahenge inasaba n'ibiganiro. Iran rero yaje kuyemerera ibiganiro aho bagombaga guhurira muri Pakistan, dore ko Pakistan ari we muhuza muri ibyo biganiro. Ubwo rero hari ingingo 10 Iran yari yatanze bagombaga kwemeranyaho, yazemera ibiganiro bikagenda neza. Na Amerika hari izindi ngingo yari yatanze Iran yazemera, noneho ibiganiro bikarushaho kugenda neza. Ariko byaje kugaragara yuko Amerika ubwo yazaga kwisuhura mu biganiro byagaragaraga ko ibi impande zose zitari kubasha kumvikana ku byo ziyemeje cyangwa se iby'uruhande rumwe rwagiye rutanga. Aha rero bivuga ko yuko Amerika yanze kwemera ubusabe bwa Iran, aho Iran ivuga ko Amerika igomba kwishyura ibyangirijwe byose muri Iran cyangwa se no mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Noneho aho Iran yica trillion zigera kuri 13 z'amadolari. Trillion namwe urazumva, iyo bavuze million wumva amazeru 6, kubaza imibare bavuga miliyari ukumva amazeru 9, bavuga noneho trillion ukumva ukongeraho ubwo na amazeru 12. Iyo bavuze trillion wumva amazeru 12. Ubwo rumva na amafaranga menshi y'umurengera Iran ivuga ko Amerika iyigomba mu kusana ibyangirijwe n'intambara muri Iran. Ariko hagati aho Amerika icyo rwose ikagihakana. Ikindi Iran yasabaga mu by'ingenzi yaravuga ko igomba gukomeza gukontrola icyo bita full control ku muhora wa Hormuz. Ubwo rero icyo Amerika nayo yari yacyemeye, ariko bigaragara ko itari kucyumva neza muri ibi biganiro. Kandi Iran igasaba ko icyo bita sanction zose zigomba guhagarara zose, kandi amafaranga yose yafatiriwe agasubiranwa, n'ibitoro bya Iran byafatiriwe byose bigasubiranwa na Iran. Ibyo byose rero kandi igasaba ko ibitero byose biri haba mu nshuti za Iran, za Liban ndetse n'ahandi, za Iraq, za Yemen n'ahandi muri Palestina, ibitero bigomba guhita bihagarara. Ariko biragaragara yuko Amerika byose yabiteye utwatsi, ikumva ntibifatika kandi ntibishoboka. Kandi ikindi cya Iran yasabaga ko igomba umushinga wayo gukora ikirimbuzi ukomeza, nta muntu ukomye mu nkokora. Ibyo rero byose Amerika yaje kubitera utwatsi. Niho yikupise isohoka mu biganiro. Ubwo ibiganiro bihita bigwamo amazi ihita yikubita. Bayibajije abanyamakuru ati twebwe turasohotse, Iran yanze kumva ibyo twayibwiraga. Ubwo rero tubisize ku meza, ubwo ibyigeho nyuma izatubwira, kandi nitatubwira ubwo ibyago twizera yuko abahombye ari Iran atari twebwe. Ibyo biganiro bishobora kugiraho ingaruka. Ubwo rero hagati aho byaje kugaragara yuko Iran hari ibyo yanze, kuko igihe bari mu biganiro Abanyamerika bagerageje gufata amato yabo bita destroyer yasenya y'intambara, bigaba muri muhora wa Hormuz. Ubwo rero barahiga bashaka ngo gutegura ibisasu birimo byo mu bwoko bwa mine, ubwoko bugera kuri 4, I think niba atari 5, buri muri aya mazi ya Hormuz. Izo mine Iran yazitezemo mu rwego rwo kwirinda no kurinda ariya mazi, ivuga ko nta muntu wongera kunyuramo. Ubwo rero Amerika yari yashatse kuhategura rwihishwa, ariko murabizi neza ko Iran nayo ikanuye amaso, iri kuhitegereza neza. Ni muri urwo rwego rero Iran
yabahise ibitumaho telefone abari mu biganiro irababwira ati mubwire Amerika ko twamenye ibyirimo kandi ko aya mato yohereje mu minota 30 ture turangije kuyasenya niba batabashije gusubira inyuma. Muri ayo magambo rero nibwo Amerika yagize ubwoba isubira inyuma, ariko yari yabyiteguye ko igomba kuyategura ikoresheje amato, igakoresha n'indege za kajugujugu n'ubundi buryo yakoresha mu buryo bwo gusesinga biriya bisasu. Ubwo rero aho ngaho Iran yababwiye ko ishobora niba dasubira inyuma igomba guhita isenya ayo mato minota atarenze 30, bahise bagira ubwoba basubira inyuma baragenda. Nibwo rero abari mu biganiro nabo bavuze ati ibiganiro byanyu turabazi uhereye no kuva kera, nuko mutubeshya tukajya mu biganiro mwangiza mukaturasaho, n'ubu mwari mugiye kuturasa rwihishwa turi mu biganiro. Kubw'ibyo rero aka kanya umuhoro wa Hormuz urongeye urafunzwe, kandi by'umwihariko amato y'abanyamerika ndetse n'inshuti zabo ntibagomba kunyura muri uyu muhoro. Umuntu wibeshya akanyuramo turamurasa. Murabizi neza rero ko Iran yasabaga full control kuri uriya muhoro, aho iri kurihisha buri bwato bunyuzemo amadolari miliyoni 2 z'amadolari kuri buri bwato bunyuze hariya bugatambuka, kubwo ariko Iran ishaka, dore ko ari yemereye ko n'abanyamerika bagomba kunyura muri ceasefire bakanyuramo bakanyuzamo amato yabo. Ariko kubw'ubu noneho Iran yahise bivamo iravuga ngo duhagaritse, nta bwato bwongera kuhanyura keretse ubwo duhaye uburenganzira. Ubwo rero atuduhere ku mato ya Amerika ndetse n'abambari bayo nta bwato na bumwe bukomeza kunyuramo. Icyo rero ni ikigaragaza yuko Iran yanze ibiganiro bitewe n'amayeri n'ubutiriganya n'ububeshyi bwa Amerika, dore ko abanya-Iran bari kuvuga ko Amerika batazigira bayizera n'umunsi n'umwe mu byikora. Ikindi kigaragaza ko bashobora kuba banze ibiganiro abanya-Iran cyangwa ibyo biganiro bikaba byaguye mu mazi, nuko Iran yavuze ati muri ceasefire harimo kutarasa ku bihugu ibi n'ibi, harimo Iraq, Lebanon, harimo n'ibihugu bya Yemen ndetse na za Oman. Nk'izo zose none mwubahutsemo murarasa muri Liban. Kubw'ibyo rero kuba muri kurasa muri Liban ntago tubyemera, mwarenze ku gahenge, mwarenze ku byo twasezeranye n'ibyo twabasabye. Ubwo rero umushinga w'ibiganiro wo wahise ugwa mu mazi. Ubu rero ikiri kuvugwa hanze aha nuko abantu bari kuvuga ngo ntago bazi ikigiye gukurikiraho, ariko kuko Iran yamaze gusezeranya ko igomba gusubiza Israel mu gihe ikomeje kurasa muri Liban, aho bavuga ko imaze kurasa amasite cyangwa se ibitero byinshi bitandukanye bishobora kuba bimaze kugera mu magana. Aha rero ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze nurangiza ujye muri comment section utanga igitekerezo cyawe. Twebwe tukubereye kuripotinga no kukuganiriza kuri ibi biri kubera mu burasirazuba bwo hagati, ariko Pakistan yo yamaze gusezeranya ko iri kumva amakuru yuko Israel ishobora kurasa igisasu cya kirimbuzi muri Iran. Ariko Pakistan yamaze gusezeranya Israel iravuga iti mukibeshya mukagira igisasu cy'uburozi murasa muri Iran, natwe turahita tubasubiza turasa muri Israel. Ubwo rero ibintu bikomeje gufata indi ntera, bikomeje kudogera, bikomeje gufata indi sura, ntago tumenya aho birize kugenda. Mu gihe abantu bari bishimye ngo intambara irahagaze, ubuzima bwongeye gusubira mu murongo, ntago ariko bimeze. Par contre aka kanya tuvuga urasanga ahubwo intambara ifashe indi sura. Ubwo rero Uburusiya nabwo bukavuga ati hari abantu bihaye kumva ko bakomeye, ariko turagira tubabwire ko nta gukomera guhari, ahubwo bashobora guhura n'ibibazo kurushaho bitewe n'uko bashaka kuyobora isi ari umwe, kandi bakibagirwa ko ibihugu byamaze kugira imbaraga ari byinshi. Aha ndagira nkubwire ngo ukomeze ukore subscribe, ukoreshe like, maze utange ibitekerezo byawe. Ciao.